شهرداری بازاری مزن آمده و اکادمی سینمای روشلتا ناوین به برنامه یک تایبت و به دروشما جهان به چیروکان تن با هف دانسینه سیمین فستیوال فیلمان آمده کرن. برنامه نافچه سوریل قصر جمیل پاشا هات برای ببرن وینه سینماگر و سیاستمدار سر سوریه اندرجی لگل وینه یلماز گونه بدیوان قصر و هات دالقاندن her به هلکفتا دست بکرنا فستیوال فیلمان آمده سر سوریه اندر جارکدن هات ببیرانین 21. yüzyılın romanını Kürt halkı yazacak. 21. yüzyılın filmini Kürt halkı çekecek. Kurd layıkı gelek nırxin berumete mrovaniye evji çande و هنره جبروه کجی براستی ام حولدانه کی به هم پادکن کو افدر وقت دل کردستان الودره به هنری باوشه. demek ki koyu çalakin çandi و هنری لامده زده بونه بله درخستنا فستیوال فیلمان ده خواستن کو آمد به ناوندک سرکه یا هنری. Bu direniş hattının yollarında Yılmaz Güney'in Yol filmi vardır. Deveriya berxwedanê de fîlma Yılmaz Güney Yol heye, şopa Xelîl heye. Her wiha diyalogên sirê önder yên ku li gel meriv dikenîne û dide fikranîn jî heye. Ev her hemû bi hevre rê û ronahiya me ya xeta me ya çand û hunerê ne. Em li vir dubare dikin ku em ê ji vê ronahiyê neqetin. Ayrılmayacağımızı buradan tekrar etmek istiyorum. Di bernameye ku hevşeredarên Amedê jî beşdar bûn, kemanjen û bestekarê navdar yê Duhokî Dilşad Saîd jî konsertek da û bi kemana xwe berhemên herî navdar zindî kir û dengê muzîka xwe li kevrên dîrokî Qesra Cemîl Paşa û bi beşdaran da bihîstin. لگوری برنامه دیارکری سرلیدانا فیلمان آجبا فستیوالی دی یکی حزیرانه دا دست بکر و دی یکی تیرمه 2025 دا بداوی ببه. فستیوال جی دید نوبرا نو 16 مهمجدار دا وره ال دار خستن. ام هول ددن باجار آمده بکن ناوندا سینمایه. ورن مل بدن me. و ام به هفره رنگ سینمایه لآمده geçtir بکن. عبدالسلام اکنجی رو داو. Ahmet.